Pozdrav džiberi, dobrodošli na ovaj video, sama Vuk, vi ste na Vicošta kanalu, ja sam Vicoštin. Samo da pozdravim ove ljude ovdje, znači zapratite te ljude na TikToku. Zašto? Zato što će vam uzvratiti i međusobno ćete dobijati tako followove. Današnji video ću vam kazati najbitnije stvari o TikToku, šta da radite i kako da uspete. Bukvalno za 10 dana ćete preko 10.000 pratilaca, ja sam za 8 dana uspio 10.000. Vi možete možda i brže, možda i sporije, sve zavisi. Tako da ostanite do kraja videa, ne smijete propustiti bukvalno ni jednu stvar, jer ako jednu stvar propustite, onda nećete moći da uspete ni na YouTubeu, ni na TikToku, pošto su povezane stvari sa YouTubeom i TikTokom, tako da eto. I samo ljudi prije videa da kažem da ostavite subscribe i uključite obavještenje, pošto će biti još dosta ovakvih videa da naučite kako da uspete na YouTubeu i na TikToku. Biće jako dobrih misterija gdje ćemo rešavati najveći misterij, bit će malo horora, malo smešnoga, bukvalno najjači kontent ide. Nemojte da propustite, uključite obavještenja. Znači rekao sam da napišete ime vašeg TikToka u komentare, ali prvo morate me zapratiti na Instagramu, jer bukvalno kad zapratite me na Instagramu napišite vaše ime od TikToka dole u komentar i eto to je to. Imate mnogo velike šanse da dobijete reklamu. Ako nemate Instagram, nema veze, samo mi napišite da nemate Instagram, to je to. Ima 5 jako bitnih stvari što se tiče uspeha na TikToku, također i na YouTubeu. Idemo od prve stvari. Prva stvar je najbitnije ime. Ime vašeg TikToka treba da bude jednostavno i lako. Sada, neko će reći pa tvoje nije, pa kad bi pogledali malo dublje, zapravo jesti. Jako je lagano. Iz kog razloga? Ja se zovem Vuk, prezivam se Vico. Moje prezime je Vico, sad ja ne mogu ništa da mogu da uradim povodom toga, razumete? I onda Vico i sad Štajn. Kao Štajn sam ja gledao kao neki community i onda imate ovaj intro što ste bili vidjeli, Vicoštajn community, razumete? Jednostavno je ono Vicoštajn, kad nekom kažete, odmah zapamte. Uzmite jednu reč i spojite, znači lagano, kao što je muđa, jedna reč je bolja, zato što ono jednostavno da se zapamti. Obavezno ostavite jednu, ako već imate profil, promijenite ime. Druga stvar, kad napravite vaš TikTok account, da stavite account na professional, zato što vama kad vi napravite account će vam biti personal. I kako to da promijenite, odete na vaš account, idete gore u podešavanja, idete manage my account i dole imate da stavite na professional. Meni se ovdje piše kao switch to personal, zašto sam već promijenio. Samo vi pritisnete tu i stavite na professional, pošto ćete lakše izlaziti na for you stranicu i tako ćete dobijati lakše i followere, preglede i lajkove. Treće, možda jedna od najbitnijih stvari za uspeh, a to je šta snimati. Ljudi, vidite, morate da nađete specijalno šta ćete snimati. Ali pored, znači ja snimam uglavnom s kamerom, ljudi me znaju s kamerom, ljudi me znaju po challenge-ima, po reakcijama. Ali, pre toga morate da snimate ono što je u trendu. Bez trenda ne možete uspjeti. Ja da nisam snimio ono što je bilo u trendu, ja danas bio tu da jesam, znači 90.000 pratilaca, sad ću 100. Znači sad ću 100 za 1, 2, 3 dana, ću 100, jedva čekam, ako ne pratite na TikToku zapratite obavezno Vicoštajn. Sad je pitanje kako da znate šta je u trendu, pa vidite, sve zavisi, na primjer u trendu može da bude neki efekat, to je prva stvar, ima milion stvari. U trendu može da bude neki sound, znači sound kao muzika, u trendu može da bude voice. Sad je na primjer u trendu ono kao I see the level power, ono kada pritisnete follow, unfollow, nekome lupam kao do 100.000, na primjer ako ima 99.999 i kad mi neko follow, unfollow, ko je s TikToka znači o čemu pričam, ono kao anger level power, ne znam, nije sad kako zove, sve u svemu to je sad u trendu. U trendu možda bude neki efekat, neka stvar na licu, znači bilo šta što vidite da se ponavlja 2-3 puta na for you stranici. To je u trendu, razumete? Slušaj, ovo je bonus savjet za vas koji ste stigli do ovog videa dok niste izašli. Bonus savjet, snimajte reakcije i duete na poznate ličnosti, u smislu, naprimjer znate ko je The Rock, sigurno, evo sad slike, svi ga znate. Naprimjer ja sam bio pre uradio jednu reakciju, brda sam pregleda dobio za jedan dan, zato što je njegov faca poznata i nisu te ljudi da izađu iz videa, razumete, zanimljivi mi je od uvijek bio. Duete reakcije na ljude koji su vama lično zanimljivi i stavite se u lupam neku drugu osobu, neko dete, kao da li bi ovo meni bilo zanimljivo da vidim na for you. Znači ako nešto zanimljivo, duetajte. Ja na primjer sa zmijom nešto duetao, znam dosta ljudi ne vole zmije, neki vole. I sad tu ima dve vrste ljudi, obe vrste ljudi će da pogledaju video, razumete? Lik je sve mu uzeo zmiju oko vrata i ono, jeste možda gadno na nekima, ali zanimljivo je, privuče pažnju, razumete? Najbitno je da privučete pažnju i saslušajte me. Prve 2 sekunde vašeg videa su najbitnije. Znači, vidim da dosta ima meme stranica. Ja vam generalno ne bih preporučio mimove da stavljate, da se bavite mimovima, ali
ali kako god hoćete. Moj savjet je da imate, da ste vi u videu i eto to je to ono, mi imamo malo teže uspjehe, ne kažem da nema uspješnih, ali mnogo teže nego ovako kad se vi pokažete pred kamerom. Četvrta stvar, sam već pričao u prošlim videima, pričat ću i u sljedećim, znači detaljno, to su hashtagovi. Hashtagovi mogu imati big impact i ne moraju. Što znači big impact? Veliki uticaj na vaš video da vam eksplodira, ali ne moraju isto vrijeme. Ali, ako stavite hashtagove, ništa vam neće moći škoditi, samo da vam daju. Na primjer, ako ukucate hashtag plavi hit na TikToku, šta mislite koja faca prva izlazi? Da, ja izlazim. I svako ko bude u budućnosti 10 godina ili koliko već godina ukucao plavi hit, moji videi će mu prvi izlaziti i ja ću non stop da dobijem pregled na tim videima. Zašto? Zato što sam jedan od prvi koji je snimio plavi hit i moj video je postao najpopularniji. Dobro, Ančićka iza mene, sigurno znate Ančićka je napravila video o tome. Znači Ančićka iza mene, ali ja imam dosta više lajkova nego Ančićke zato što sam ja prvi, razumete, kad ukucate plavi hit. I sad je pitanje kako je da znate šta trebate, koji hashtag da stavite. Stavite uvijek dva trending hashtaga, dva hashtaga o tome o čemu se radi u vašem videu. Sad ću dati primjer. Igrate nešto freestyle sa loptom, kao moj prijatelj Page. Znači odete na pretraživač na TikToku, koji imam hashtagove izađu, to su trending. 2-3 hashtaga trending upišite sa te stranice i onda upišite, ako na primjer bavite se freestyle futbolom, ukucate hashtag freestyle futbol, hashtag futbol, hashtag freestyle. Eto, 3 po 3 i to je sve uglavnom 6 hashtagova. I sad kad neko uđe, na primjer, na freestyle futbol, vaš video će mu prvi izlaziti, razumete? I tako ćete automatski dobijati preglede i video će se više rekomendati, odnosno stavljati na for you stranicu nego pre. Tako da, hashtagovima ništa neće naškoditi, ali sad ti neko da pita zašto ne bi stavili sve hashtagove. Znači ovo vam je bonus, zato što ste došli do ovog dijela, veliki pozdrav za sve vas. Sad ću vam reći zašto. Zato što je bitna jako deskripcija. Da u deskripciji terate ljude, znači terate, da ljude da komentarišu vaš video, da vam lajkuju, da vam podele. Ja fazon nekad stavim pitanje, eto, pitanje u deskripciju, odakle ste upitnik i onaj smanje što se smeje i onda ljude, da kažemo, dajem im podsticaj da komentarišu. Komentarisanje je jako bitno zato što više komentara to lakše ćete otići na for you stranicu i onda posle, znači kad napravite lepu deskripciju, ispostavite hashtagove, kao što sam sad bio rekao, znači 2 do 3 trending hashtaga i 2 do 3 vaše specijalna hashtaga, sve zavisi o čemu se radi u videu. Ako ne znate šta da stavite, koje hashtagove, stavite hashtag FYP, odnosno for you page, hashtag for you, hashtag TikTok. Idemo na petu i zadnju stvar, znači posle pete stvari ću vam pokazati kako se boduje pregledi i to kako da uspete na for you, tako da ostanete do kraja videa. Peta stvar je koliko biti aktivna na TikToku za uspeh. Ja trenutno izbacujem 8 do 16 videa na dan. Ako dođe karantin, možda dođe, tad ću izbacivati 20 plus videa na dan. I sad će neko da kaže, pa šta, kako to, kako možeš, ja ne mogu 2 videa da izbacim. Sad ću vam reći kako možete da izbacite i mnogo više videa nego 20 kvalitetnih videa za jedan dan. Moja preporuka vam je da izbacite 6 do 12 videa kad počinjete da snimate. Dobro, ja ih sad izbacam 6 do 12, nekad izbacim 8, kao što sam bio rekao, do 20, skoro sve zavisi kakav je dan, razumete? Ali uglavnom nikad ispod 10 ne izbacim, retko kada, baš retko kada, non stop preko 10, zato što ako izbacujete 10, sad ću vam reći zašto je bolje da izbacujete više od 10. Vidim TikTokeri izbacuju 2-3 videa na dan i dobiju 30-40 hiljada pregleda, ne kažem da neki nemaju i 100 hiljada, eto. Izbaci jedan video na dan, imaju dosta ljudi koji izbacuju samo jedan video. Znači izbaci jedan video na dan, dođe do 150.000 pregleda. Ajde, govorimo da tako. Ja ako izbacim na primjer 20 videa na dan i svaki taj video od tih mojih 20.000 dođe do 5 do 7.000 pregleda. Pa izračunajte na primjer 7.000 puta 20. Mnogo je više nego što bi ona dobila na njenom jednom klipu, razumijete? Mnogo više ljudi će me vidjeti i mnogo više ću followera dobijati. I vidio sam sad jedan komentar na TikToku, ti imaš 90.000 pratilaca, ali na video ima po 1000 do 2-3.000 pregleda. Da, brate moj, ja imam toliko pregleda, zato što ja kao da zagušim, nema to zagušenje pregleda, ali pogledajte video sada i pogledajte video za 3 dana. Pošto će za 3 dana se desiti delay explosion i ti moji video će otići svima na for you. I šta ćete onda reći? Bio si u pravu? Pa normalno sam bio u pravu, bolje mene da slušate nego izbacujete jedan video na dan, jedan video, nemam to YouTube da izbacujete jedan video na dan, razumete?
Tako da, zašto TikTok bukvalno gura na For You stranicu, njemu nije bitno da li je video loš, dobar, bitno je da ljudi gledaju taj video. Sad ću reći kako možete toliko videa izbaciti. Odgovorite na hejt komentare, to najviše ljude zanima i najviše hejtera možete isprozivati, bukvalno nemojte ružnim rečima, lepim rečima i kud 200 muziku uključite kao ja uvek, vidjeli ste sigurno kad ja odgovorim na hejt komentare, nikada i ne opsujem, samo se smeškam i to njih još više iznervira. Znači reply na komentar, odgovorite na komentar, snimite to što je u trendingu, dalje neka muzika, dalje neki efekat, bilo šta, uradite duet, reakciju, na neku poznatu ličnost, na neki smešan video, eto to vam je već dosta videa. Repostajte video, ako video vam prođe dobro, repostajte, TikTok ne zanima ga dalje, znači TikTok ćete vam još više možda progurati kad repostate neki video, znači repostajte jako dobre videe ili video koji nisu dobro prošli, a mislite da su dobri i da treba da prođu, jer sve, znači bitno je vreme, u sljedeći video ću pričati o više vremenu kada izbacujete za najviše pregleda, pošto to jeste ključna stvar, ali naravno testirajte svo vreme. Moja preporuka ujutro od 10 do 1 sat da stavite i uveče od 6 do pola 10. Tako da, ali pričat ćemo detaljno o tome. Još jedan bitan savjet, nemojte biti smoreni u videima. Znači vidim ljude kao, ćao ljudi, danas ćemo da, i ćao ljudi ako možete ovo, ćao ljudi to. Nemojte biti smoreni, budite kao ja, mislim ja sam non stop ovako kao, da kažem, hypovan, sreći zato što i treba biti sreći ljudi, ako ne budete sreći tokom dana, propao vam je ceo dan, znači bukvalno ja ovako snimam TikTok i čao ljudi, ako niste vidjeli, razumete, ta sreća prenosim drugim ljudima moj, da kažemo, hype, sreću, tako da to je jako bitno da budete srećni u videima, pošto ljudi će vas znati, to je lik što se non stop smeje, taj lik je dobar, gotivan, pozitivan, neće govoriti taj lik je debil, negativan, razumete, budite non stop pozitivni i budite sasvim originalni, u kom smislu, ne postoji kopiranje na TikToku nego samo praćenje trenda, a budite originalni, na primjer, posle svakog videa nešto da kažete, specijalno, onda će vas ljudi zapamtiti po tome nešto kažete, ili da pokažete nešto, ili da kažete nešto, na primjer, moj prijatelj govori ono, ako gleda sada video, naći će se, tako da ljudi ga znaju po tome, ono, to jeste smiješno, ali ono. Sad ću vam pokazati kako se šta boduje, što je jako bitno. Evo ovdje imate TikTok point system, znači rewatch, znači kad neko pogleda 2 puta, dobijete 6 poena za to. Šerovanje, saveovanje, znači kad neko šeruje vaš video, saveuje, ono copy link, komentari su vam 2 poena i lajkovi su 1 poen. A completion kad sve završite je 5 poena. Znači najbitniji su vam rewatch, znači da ljudi pogledaju 2 puta vaš video, znači nek video bude dugačak od da kažemo 12 do 20 sekundi i na svakih 3-4 sekunde nek bude nešto što će ih zadržati i dalje, razumete? Ili naterati da pogledaju ponovo video jer mnogo ćete duplo više otići na For You stranicu. Evo još jedan mali savjet, nemojte da pravite više od 2 akaunta jer TikTok sve zna i dobit ćete ban, shadow ban. Što znači shadow ban, bukvalno nećete nikad više ići na For You, ne nikad više, nećete ići neko vrijeme na For You, naravno taj shadow ban može se pretvoriti u trajan ban. Pravit ću detaljno cijele video od svih 5 ovih stvari što sam bio sada rekao, tako da uključite obavještenje, subscribe-ujte se na kanal, obavezno, znači ponavljam još jednom da ne bi ništa propustili, bit će rješavanje jako dobrih misterije, gazimo samo. I eto, to je to, hvala što ste gledali ovaj video, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada imate ogroman pozdrav od mene, ćao!